koşna. Gel ağay. Kaydan geletasın? Şaharga barıp keletem. Şaharga barıp keletem da. Emnege bardın ele? Emne жаңылык? Koşnada doktorga көрүнгөнү баргам. Ne? Oğrudun bu? Жок, bir ayda bir көрүнүп коем, акча төлөп. Анткени доктурларда жашаш керек да. Анан? Анан алар дары жазып берет. Аптекага барып дары сатып аламын. Кошуната, анткени дары саткандарда жашаш керек да. Aymeren, anın ошол сатып алган дарыларды ичесиңби өзү? Жок, аларды ыргытып жиберем. Неге? Мен да жашашым керек да. Кошуната, сиздин балаңыз министр болуп иштейт, э? Атасын азырай министр болгону кыргызсын ата. Министр болгон менен жашоо деген момна кыйын болуп атпайбы? Kıyın ele zaman oldu. İşenesin de. Bizde yüzde nam yok. Nam yok. Dana neverelerim günüge tort cevap atat. Daşı iyide kızıl çay yok. İçkenge çay yok. Ne kalız? Sok içiyor tavız cenabı. Sok var o mağazada satılır. Çay yok. Sok içiyor tavız. Geçen günü şaharga varsam marşrutkaga tıydım yok. Marşrutkaga. Meni karasan, bu otasın be. Marşrutkaga tıyın yok. Geçike taksi menen yürümedim be. Tanrım ne degen zaman oldu Ülbek? Yaşayın desen aylanayın, üy yok. Üy yok, yaşayın üy yok. Bunu momtum, asabı nekka yaşavatım. Aymiren, işenesin be. İşenesin be, akça yok. Akça yok, bunu ne degen yaşa aylana, ne? Akça yok, yalan doyar mıyım yaşap kaldı. Bunu ne degen yaşa aylana. Bu baytta. Жанагы дарыларды ыргытпай эле сизге берсем болмок экен. Ооруп калыпсыз.